Täna on siin Paldiski Lõunasadamas meil Hollandi tehnika, mis tuleb õppustele Eesti Vabariigi territooriumile ja õppused on koos Scouts-pataljoniga. Siin on olemas nii lahingumasinaid, siin on olemas eriotstarbelisi tanke kui ka muid logistilisi abivahendeid. Tuli tehnikat ligi 100 ümber, lisaks veel üle 20 ühiku merekonteinerites varustust. Täpsemalt siis lahingumasinaid CV90, mida ka Eesti Kaitsevägi teadaolevalt on ostnud, on siin täna maha tulemas 14 ja eriotstarbelisi tanke on kokku 6. What do you think about the Estonian Defence Forces? They're very professional, very motivated, because we've worked with them during the recon. They're very eager to learn and to know everything about the equipment they bought. So I think they're very professional.